The Jantia Student Movement started our first academic award in 2016 with just 10 meritorious students honored that year, who scored 80% and above in SSLC, HSLC exam and graduation examination. By 2020, the Jantia Student Movement felicitated 17 achievers. By 2021, we are awarding 34 outstanding achievers. In 2022, we celebrate 52 students. And in 2024, we fitted 70 achievers. But today, in 2025, we witnessed a truly remarkable surge with 200 plus students, exceptional students, to be recognized. This exponential growth over the years is no accident. It is the motivation sparked by the program like this one. It is not only to honor individual brilliance, but also to motivate, to influence the other to perform good in their excellence, knowing that their performance, their achievement will be celebrated and supported. Yaki kena score, yaki kena kuyo award hang negasi. Wanagong ayi kedaw peman yang ke JSM, walaupun man ya kami kecil award yang akan kendro yang kerja dia memayang ini. Nongkong kajimu ko bahakam yang kerja student movement to, uai bor mynsiem, uai yang kecil pencelur, ya ikon kendro dan uai organisasi kami kerja program. Ko uai bor iki, motor ki cekmat hak jingilai yang ki tam hak exam prepare hak stage yang kecil pore yang ki. Kini berpano yang seng luwi naga program gua manlau sunat dalai dayo usnya lado ada jatle dan ada kandru sedang yang administration program ini yo wakat apa usna kat tangku ikon kandru yang dari gua wan cekmat hati exam prepare kiwa poi pa persen senai play lagi ada kandru yang dari jantia kiwa mau dua pas hati exam hanya namanya yang gawat dua ini Henry ini dikentir di pencelur ini wa untuk waduk ini don hi kiwyo yang digawat ikeni Henry wa itwa ayi ko do ya pi tenang wa pi da yo po di jalan gathok yo bentar pi yang ni kejimjit ma naga jadi student movement kamjo na ni jadi awak wi takumbuan yang kontrol yang ini kiwa pas ni exam Nasi UAP yang ni award, UAP yang memento, UAP yang certificate. Remember to our awardees, this memento and certificate that you'll be receiving today. Keep it nicely, keep it well, keep it in your study room. Whenever you lose hope, look at it. It will remind you that you have achieved something in the past. It will motivate you to move ahead with the next challenge ahead. Kini kau buki yang ini kau buat untuk UAE yang kau buki sekedar. Henry wai kekentin di pencelur kecil ebor yang pergi kon nombro. Waya kini kau buat yang ini membentuk, uyok membentuk. Tok siapa buat adanya? Buat kahit hal uyok hidup mana kesini mana step. Man any poor, wadok jingger kandi, hang pura putri yang pi dan hang lu jingele, kenmo, baik yang itu, kenmo, wa katu membentuk MHU to, cisin kesi pi daman pi nong job, dau ebor mynsiem lebih, dau pencelur yang pi lebih, fresh cum pi, nebenta jingele wa cepat. Jadi ni to hak bobi hak mynsiem yang pi ikwa iwa. Berapa persen pi yang uyo yang ini awal. Henry kecil perang kecil tua yang ini Jantia student movement. Wah hasil cisin kesini. Wah pi to uman pi di floor yang gari. Uman pi ya di nong elam hati bentar goper. Lalu to uman pi dari IS, ITS, si dokter, engineer. Lalu hang lu profession PDP to uman pi cakmat. Negasi ilek pun ya chief guest si jasa sono
dari IPS officer. Watak buat kami bijai program ikuai penyu yang pikon kendro yang ngeri. Wah ki da MD dapat da achieve ya kejing inuki da achieve kejing elai yang ki teman di IPS officer. Next jam awal lamba gini lamba hidup mat yang ki uyu bunis ini. Oh ya bor yang mesin jo jopi to apa download ko mesin yang pi ngala to mana kantai haru wisi man to ikor yang nak. Pi ya kejing pencelur ya dikirim dua Uyok jing kementri, uyok pun yang jing yang pi ini cepat. KJSM KM wapi ikon kendro yang dari, walada hayu por, wapi cem jing ini cem jing ini KJSM KM Dkhar wapi. Kalau jing tip cem KJSM mando rengkat lang hangat kerja di proyek ini. KJSM has been very vocal with the issue related to the education sector. Be it in the admission of the students, or be it in the center, examination center of different examination center of the central, kami CUET, lanik NIT, lanik MPSC. Dayo uyu wa da oblong kani jing kawai ng JSM wa kini center dayo di hajwai. Kanang wa pensok ke kon bro yung uyale exam fair. The Kajantia student movement also has been demanding for setting up a government college in Kizana Hills District. The Yuiwa, Kenyawara, for Kiamama Government College. Nado Arga Katsan, the JSM, the Dawano, the Government College, Kowi Hapo Kizana Hills District. The party people control. Wa Menstem Kawi, Nada Jawa and Kami P. Wobyakun, Wobementalang Hangingale, Wobanyok, the Government College, Satowi Hapo Jaya. Ikat party people, Wobementalang. Nang wayo yo bor yo mesin yo cui yo im batai ka mendret dia pen dia amai yo yo usuk di thawure thawputri yo ki kagani to i jimberslan ne yo the giant student movement the unity wa lamba ne negasi ya gani jinsam award ya ki kena dua pas la exam fair open slow yo cui umat ni the role model umat ni di icon ya di payukian yo piwan yo di udoyap yo tip wa han kayaman ko ya kam te sachmat em wa tip ya gani gidi krechi chom yo yo borgi yo nangku chocho ikon yang gari jaya yo mangi wa pen pernai wa pen tercia ya gani jaya yo tedo ini bikin wa kajak me ko u club statement dai wa kit bokir wel ya ikon yang gari jaya kiban poi ba pas la hari exam wa apply udang ku ibi orang yo border cubi uyu penkrek ya ketika sini le upi di wasasman kesenya tu iba untuk dong ne putko andre ke sini le cepat tanggol wa ikwai wa rengkat ke jindwai ulai di cepat kenang wa yo ke sini tu no blai da ke sistem jampi da ke besibol ya worok do wan hari ke ski do wan silang ini ke program eu blai ke tentang bilang pergi worok hari ski. So as we look ahead, let us celebrate this remarkable accomplishment and achievement of our youth. Thank you.